ingabo zidasanzwe, igisirikare gikomeye ku isi. Ni umutwe utabaho, abenshi bavuga ko ari abambari ba shitani, bazwi mu mazina ya Navy Seals. Umutwe w'ingabo zirwanira mu mazi, ku butaka ndetse no mu kirere mu gihugu cya Amerika. Mu bikorwa nyamukuru bya Navy Seals harimo gukora ubutumwa bwihariye kandi bwananiye buri wese, kuko uyu mutwe kuwujyamo batoranya abasore b'inkorokoro bafite imbaraga kandi bashoboye byose. Abantu bafatwa bagategekwa kwica abantu bananiranye ku isi. Operasiyo bakora aba ari injyanamuntu, kuko nta kintu na kimwe kijya kibananira. Abangaba kugira bumve ukuntu bakomeye nibo bishe igihebe Osama bin Laden cyari cyarazengereje igihugu cya Amerika. Baratoranyijwe kandi baba bafite ubumenyi budasanzwe mu bintu by'intambara. Ibindi bikorwa harimo nko kuneka, gushaka amakuru y'aho ibyihebe biri. Uyu mutwe ntabwo usanzwe, kuko bashobora gutoranya abantu 2,000. Abantu bafite kurangiza ari abantu 30 cyangwa 20, kuko bamwe bagenda bikuramo. Mwibutse ko iyi channel yitwa Rukezo, tukaba tukugezaho amateka adasanzwe y'abantu baba barabayeho, tukanakubwira abakinnyi baba barakinnye filimi utazi amateka yabo. Niba wumva uri interested ko twajya tubana, kandi subscribe ufungura inzogera kugira ngo tujye tubana mu biganiro tubagezeho umunsi ku wundi. Ciao ciao.